Seduak-duak nak loh nekan sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas lima jemu. Liseng kawelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kawelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kawelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Adik itu kan bini suing kan ale gae to tole timpale sakani bu padeng lah kira keduen begini acur.
Kegodan hidup sing ada nawa, tusing masih kali dang lain uling masalah di rumah tangga. Ada kinuyutan yang sing ulian pipes, bisa masih ulian bisa ngawaya di mandingan beli, ngajak soma pisah ke aneh bepadenganlah kaden beuling pidan hati benawang lacur beline angon di kurenang mara masa selan nyasal taken berjalan hidup ngawai adi ngambul misi lagi cerai ngorahan amat hidup ngajak beli. Mejalan nadi kalahin subah beli depan lacur beli nih kal berjalan mati beli masih basing kuat hidup di bawah tuntutan sin mampu beli nyaman adik kemewahan aden ang bercerai yang terus buka kekene ketimbang beli mati berat mepesan. Ngawaya di mandingan beli, ngajak soma pisah ke ane bepadenganlah kaden beuling pidan hati benawang lacur beline angon di kurenang mara masa selan nyasal taken berjalan hidup ngawai adi ngambul misi lagi cerai ngorahan amat hidup ngajak beli. Mejalan nadi kalahin subah beli depan lacur beli nih kal berjalan mati beli masih basing kuat hidup di bawah tuntutan sin mampu beli nyaman adik kemewahan aden ang bercerai yang terus buka kekene ketimbang beli mati berat mepesan.
timbang beli mati berat mepesah. Sing kerasa kalahe terus menjalan Monto mekelone irages tata bareng-bareng Saat maka timpal biasa Selesai iraga ketemu Selesai iraga mecapatan Mekada mentik sayang beline Rindu kapin adi Tu sing sida tiang masih menambakin Rasa tresna puniki ngancang tumbuh di hati tiang Ketujuh ring ragan bali Ya dias tiang benawang Beli suba ada nengelahang Tu sing jengidang tiang mogbogin Kana tiangi Inayang ja adi buen ngenah-ngenahin Bali takut ken ragan adi kal sakit hati Nanging tiang takut Yening kehilangan ragan beli Yening sobat kegalah nih Beli ngalahin tiang Rasa tresna tu sing sidegelang Tu sing sida tiang masih menambakin Rasa tresna puniki ngancang tumbuh di hati tiang Ketujuh ring ragan bali Ya dias tiang benawang Beli suba ada nengelahang Tu sing jengidang tiang mogbogin Kana tiangi Inayang ja adi buen ngenah-ngenahin Bali takut ken ragan adi kal sakit hati Nanging tiang takut Yening kehilangan ragan beli Yening sobat kegalah nih Beli ngalahin tiang Rasa tresna tu sing sidegelang Inayang ja adi buen ngenah-ngenahin Bali takut ken ragan adi kal sakit hati Nanging tiang takut Yening kehilangan
tidak gelah. Duga asmara ketemu raga nadi, beli subeng ngerasa yang getar di hati. Nanging beli takut ngorahang ke nadi, takut yen misalnya beli boya selera di. Kangguang beli mendem malu di hati. Sumpah pangsalang betara beli bani, sujati beli nak mula sayang kenadi. Dia stunti dan beli ke ucap playboy, nanging spesial buat Adi tresna sujati. Diolas Adi desang saya kan beli. Tresnan beli Adi ngorah masih demen teken beli. Suksma Adi sayang Adi tulus. Beli mah janji, beli mah janji, beli mah janji. Satya gara-gara pangsalang betara beli bani, sujati beli nak mula sayang kenadi. Dia stunti dan beli ke ucap playboy, nanging spesial buat Adi tresna sujati. Diolas Adi desang saya kan beli. Galian di hatin beli nejani, Adi nerima tresnan beli. Adi ngorah masih demen teken beli. Suksma Adi sayang Adi
namian boya tiangai kegaduhan niki gending wantah angin hiburan boya menyudutkan perorangan. Bidan terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi foto seksi cara nak promosi nak nuturang jelek sing peduli Bidan ngomong jarah alag-alagan Jani menyemumuk mertiktokan Bidan nak selingkuh mangkaman kabar Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip Niki ciri zaman edan Aib kok malah meedengan Dosa kok jadi kebanggaan Bidan terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi foto seksi cara nak promosi nak nuturang jelek sing peduli Bidan ngomong jarah alag-alagan Jani menyemumuk mertiktokan Bidan nak selingkuh mangkaman kabar Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip Niki ciri zaman edan Bidan ngomong jarah alag-alagan Jani menyemumuk mertiktokan Bidan nak selingkuh mangkaman kabar Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip Niki ciri zaman edan Aib kok malah meedengan Dosa kok jadi kebanggaan Saudara, seiring perpanjangan Senin pemberlakuan malam, pembatasan pemerintah kegiatan memutuskan Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4
dari tanggal 3 sampai 20. Lo kapain malu ketemu lo, apa buen macumbu rayu, gumi sedang kalu sing dadi pesu, alih-alihane mekejang buntu. Lo kanggo ang malu jani sabarin, likonen ngidangnya kapin, lan kapahin di kamari jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli kuangan, nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan. Lo kanggo ang malu jani sabarin, likonen ngidangnya kapin, lan kapahin di kamari jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli kuangan, nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, degen undang mantan.
suarga sukene tanpa wali duka yen niraga meladi mercepada kesangra dening pitong widyadari kone disubane raga mati kone neraka dongos atmane mesiksa yen iraga cora di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak buktian apa nengai raga ne jani merasa bahagia sujatene antum madan suarga kancan nengai lara hidup di mercepada antum masih subamadan neraka tan bina yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka dongos atmane mesiksa yen iraga cora di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak buktian apa nengai raga ne jani merasa bahagia sujatene antum madan suarga kancan nengai lara hidup di mercepada antum masih subamadan neraka tan bina yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka
sebangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna-truna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan konde kudang tiban jani mejalan rumah tangga mulai tusing harmoni
pidan apa tagih kal belian ulian susuk uling arsop lan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen ngorang nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dadakan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak mendagang telu kesebut lu nak ngekejang padu nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meapian deme sesalan dua pangidang bertahan dumadak je ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dadakan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak mendagang telu kesebut lu nak ngekejang padu pidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meapian deme sesalan dua pangidang bertahan dumadak je ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak mendagang telu kesebut lu nak ngekejang padu pidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meapian deme sesalan dua pangidang bertahan dumadak je ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan Satuane pragat kerohanian
pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken dondonan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian ben nguping nanging ortane lebihan, entah sebeng cara bertain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sirah uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, Omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menikam, ia ngorahan ulian ama beregan. Ulian ben nguping nanging ortane lebihan, entah sebeng cara bertain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sirah uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, Omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menikam, ia ngorahan ulian ama beregan. Logan percaya jak balian di keto-keto nak balian metanjun tu. Sirah uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, Omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menikam, ia ngorahan ulian ama beregan.
nema dan arti cinta. Nanging adi masih neng rana yang beli ngerasa yang madan sakit hati. Gumine kerasa yang mati, gumine kerasa sepi. Kalau petang beling ngeliwat itu di tengah sepi itu di tengah iraga ngoyong bareng kumpul di kosane ngundunin ingatan beli kenangane ngajak adik ya diastana dijani ngae beli sedih nanging beli nu ingat adi masih taen ngae beli bahagia sayang ento makejang dadi kenangan tresnane ilang ya diastana diditu mirip tan adot ingatan beli taen singa ngiasin hatin adine suksema beli aturan adik kenangan terindah beli. Kalau petang beling ngeliwat itu di tengah sepi itu di tengah iraga ngoyong bareng kumpul di kosane nundunin ingatan beli kenangane ngajak adik ya diastana dijani ngae beli sedih nanging beli nu ingat adi masih taen ngae beli bahagia sayang ento makejang dadi kenangan tresnane ilang ya diastana diditu mirip tan adot ingatan beli taen singa ngiasin hatin adine suksema beli aturan adik kenangan terindah beli. Dadi hati nyai nyakitin beli di
subane nyai menang namuni ngày nang beli ni jani menyakit hati ulian solanyai buka kakeni kaluliang yen kene dan soladine ulian beli sing an kapining ragana di ngadenan mabuk lagi mabuk lagi mabuk lagi mabuk lagi uliana di ngememel sebilang wai bidangnya kenanging lo sing ngangguang tempe nage siap keleng-kelengan ngelahon dageren ilo sing nyamegandeng nage ninja apangnya keren ngadenan mabuk lagi mabuk lagi mabuk lagi mabuk lagi ulian di ngememel sebilang wai panak selagma pelayanan kesige dilo apang nengaling ngain nang gede-gede basang adi ngememel sebilang semengang meki tengelante kurnan nangingen tobe ada ukomne sesaingan di patroli sing dadi ngelan dega pana istri ngadenan mabuk lagi mabuk lagi mabuk lagi mabuk lagi ulian di ngememel sebilang wai
Batin ini kena menjodoh di kehidupannya sana dumun. Enten ya elingan ye. Yen kena hang nyanyi dan tahan ngalah kurenan ke dewan-dewan kanti sab keginan mu berpencerahan yang peskone alih kanda di belanjaan Kaden ling orahan hak tetua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan timpa kerohanian saya ngemang pencerahan sing carane piral bidan melidulang di penginapan nugen membuang-buangan jajaku kos meliti ketapian melidulang gitu di penginapan beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sunyi dan nahan tetua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan timpa kerohanian saya ngemang pencerahan sing carane piral bidan melidulang di penginapan nugen membuang-buangan larang mati kaya drama lagu berputaran nanging tanggung ngajak mitra otane pragat di swarga di skala apa swarga samping selingkuhan ya timpa kerohanian saya ngemang pencerahan sing carane piral bidan melidulang di penginapan nugen membuang-buangan jajaku kos meliti ketapian melidulang gitu di penginapan beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sunyi dan nahan sampun berjalan tresnan beli ulo
di gelutan adi inane mangkin beli kalmukti yang janji nepidan nitain ucapang dumogi sweca ideng micaya. Perjalanan tresnantian ulung di galutan Bali Bali tresnaen saurip tiange sampunang Bali telempasin janji sayangin tiang saurip tiang. Mogis kadi ngabdi sareng sami cerita niki pertama lan siduri Gimana mangkin ragam majang kapan menjanji setia dan kau mapalasan bias don tanah langit atap beli kal satya ken adi mogi swece yang pramah kami setraka tidak bareng-bareng di wakasan. Perjalanan tresnantian ulung di galutan Bali Bali tresnaen saurip tiange sampunang Bali telempasin janji sayangin tiang saurip tiang. Mogis kadi ngabdi sareng sami cerita niki pertama lan siduri Gimana mangkin ragam majang kapan menjanji setia dan kau mapalasan Mogis kadi ngabdi sareng sami cerita niki pertama lan siduri Gimana mangkin
Rikala sebet hatine Ulian kebobogen anak elo neba mekuranan pangaku neno baca ne sangat bakat sebetang nepoken reramane mecanda kade ngarepang adik padi dadi kurenan beli Kadina bemekurenan iraga nyalanin metunangan tu sing ada menyet hadi kalmo bokin beli kadi panase adiban anyudang hujan awai tugas raraman beline mau jalan kali dek hati di angkul pemesun adine ada nakmu wani anehnya dan beli ngaku nehantu kurenan adine ane kayang jani konden sah cerai tebal rasa muan beline mengejar peninggalan ketujukan dewek beli alat jangan pada nejani rasa yang kerasa meku berbeli hidup kartu undangan nekado sabarang hampura yang buang masa kapan foto prewedding nekado mapasang kal simpan anggon kenangan tebal rasa muan beline makadang peninggalan ketujukan dewe